Semo ya babwatani ba Mwamugusi Council of Elders ni gobono babwate sirie ebikundi binde asoko gikire chibura buru hasensemo ya keumbu echabete chigokorekana eikiyaita egento kirete umuntu yo mugusiri obugima bwaye gukona hasemambye litkoria lero hasumo buganyo yemo imeyo mu cyobusongo ababwatani yabo bakora gunere obino nyambane ni gobono asenkwana yabo babere bakubolia abo bisabo botuki bobusalia DCI kwango yobotuki nagoteba buna bali babete bagokora egekore kyobosoku banyareko babakwimukiriwa egetambukire getindi kyelichiko roboti oru buna rokogochera sembeo asenchera yobwekirano bakungu mbanya koruta magena mbanya koruta nsara igokori no kwema abagaka na kwema egesaku intubuna mwanya getinge abagaka nabangina bamwanya getinge twagikeirie gentekyo naende ntori kogikeri tokatana morusi chianga ya iyo tukogikeri nemenu ekera twisanire emyaka yo kogikeri nabagaka abana batene na egusiye yengima sio mchezo. Lazima tuheshimu mila na itikadi za watu wetu. Kwa niaba yo munyaribari yongo saba mabera iga torabisa go chikorentera abantu baitu bakeumbu gesusuro mbago rigukende unabona chigari chigo keumbu cyatama gori abantu bari endagera gori abantu bari ebisukari birya bagori amatoka arya egekogera bari barendeteri yeriria tari abagaria ngoteba ngokoranga ki intubune tureti yaito twaisaneire Mwamugusi tobu chamaraba tortarari diko tobu chamaraba tortarari diko togi kerio rio koretaria ero tabasa konyoro marembe paka achego sabo kwabera na intutoma inserto torrekanenga gento kerio tuakiraniri watu wa Keumbu wamenyimwa haki yao, biashara zao zimeanguka kwa sababu ya tabia ya viongozi wetu. Tunaambia polisi hapa Kisii kama watashindwa kazi, na tumeona ukweli wameshindwa kazi, wasipotacha yule ambaye alisema vizuri kimasomazo mchana kusema ya kwamba ako na security ambaye amepatia mwenzake ambaye ni mbunge aende nao pale Kisii kupanga hiyo mambo ya security. Tunaambia serikali ya Kenya kuanzia Mheshimiwa Murkomen, Mheshimiwa PS, kama DCIO wa Kisii ama police commandant wa Kisii ameshindwa kazi, tafadhali tuma mtu mwingine afanye kazi. Amangana ya gokoreka ebinyoro bindi naro inki mota wanchanera abasongo bagoteba nga why don't you cease fire mogo tigo Mogusi elieta lya nyendekire asetayo turayigame bone twachabune Kiombe togikeria mangana Keumbu na kubolia serikali eligere lielingolia manganaya korwari mosocho paka Keumbu naba barenge osenechi para na barabu baligererigu kero montaligereriwe lingane libe kume liligererigu kabisa nebo mwana bwo muntu karengaki lichiko limobwati